Sompa AKYEDE 2025. Yaba. Bible say, Nyame Sompa pani say, ubi konwu nyanka, eni ewisia mobo. Enuti na Sompa 93.1 Kumase. Sompa 106.1 Techiman. 90.7 Enkransa. 101.1 Takwa. 98.9 Sunyane. Ana Sompa 106.5 Accra. Yakabom, se bronye, yebema enisia, eni ekrafo, edidi, na yenkuwa yetini, adise ubebwa yen. Enti se ya anwa, emmo, tin tomatoes, ntade mpaboa, ye bia wahye da wonsan ehia, enye ntade dada na emom. De yebetime de yache amanoa ye, monfa meboa yen, ne yefa mamobrofo, ekunafo, enyanka ne ewusia. Ebusuafo, yemfa ye ho hyem, na proposi prempa obo aduponko mu, ye nyankopon, obeyiye wiye. Sompa AKYEDE, ekunafo, ene enyanka ne so, womu bedidi. Se yesika, fatu ahomatrofo iso, 0598 559802. Meeti mu biem, 0598 559802. Ediye wasu yetara One Media. Anasa Blessed Foster. Branya bosome, ni beboja trada, na dia muti tomo yeno, yedi ama ekunafo yi. Muamu ye bi afie twa mu no. Emu adansidie die, muamu nim. Sompa AKYEDE 2025. Yaba. Onipa bia afi obo mpa ye bi senka obetu kwan a amaso me mau kiwe fatu trim ma wo yire mfi December yi. Okay. Onipa bia afi na wo plans im senka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka pese wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen ntumi anka boafo wantumi anhia boafo no na pese nka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka wade betere wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pe kunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nyada yi endini. Okay, didi na mani bi nyada yi endi na hwede awurade be yewo ko osei Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe ndichemu a ayedu nsia osei Bible say aha onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yami do osi onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afifufuro ye pete nyankopon bokwan foforo ye den atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no bokwan ma wo ko na ye den na edene ko nipa na sa kwampa ne de wakopie nipa titiriw abrempon enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 we share boafo December yi mesitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam school atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi what ase ye kope kunani bi tomo ne anwa fa sedi wo pe kra wo de ye ni ska fa ko se urade mi ni bi de na so gina wei so afi mi niam me bo mpa nyina ma hu tunsan so papa bia gina wei tu da afi a ye ko wura mu yi fa ka ne ato me so e ba sa Bible no say onipa ye de be bokwan amano na edine ko pie pakese anim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b saka ye me de papa bi winsem ne basa December yi umompa ye njewo no kwasempa urade be bi kwan amawo pa e say wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma ne tomo ne anwa ne niema nka nchire obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ye je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o ye ma ne nkan ye za wo 50 bia ye bi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wa dan ka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma urade ni nyina amam urade kakra me wei de mayi ni me de koya do ya mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani mu nya me she obo Kristo dim se won sensi for da amen power eyeki yes eyeki o kwasem eno na Bible ne kan ho asem Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani ya woniema epie nhira de ba o on we ya be bompa ya che ya woniema ama
Edi nhyira bantem. Edi mpagya bantem. Ema akwantuo punu bie ntem. Ema wariye punu bie ntem. Ema adwuma punu bie ntem. Ema wohyia boafo ntem. Pa. Jedi kan pa ye oma. Giving. Okay. Adoye. Se ubie wo nsam edi ama obi. Wose se janka se hiani no se kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam. Emma no. Ko. Emma nye wakuma hi se obema. Emma nye wakuma hi se wuye bibi. Obi kwa timi ka se, "Ai na we me ya mani de bia asem to me ondo no betima ya ma me." Obi ho obeya adoye na oya ma obi a bibi tu no betima ya dai. Abo. Sa adoye no ya na su nhira nta anya dai. Emma. Kwasem pa. Adoye nhira wo pa ya adoye a nipa wo ya ma no. Oni bibi ya de beda wase. Kwasem. Oni hwe de bema wo. Pa. Dio owo de bema nya so beka se onyankopon nya dai. Shiraw. Enu su ne mu odu. Hallelujah. Amen. Ti afi o plans nyina me se fa wisia ne akunafo ne nyankae dai. Eka ho. Enya pa bonko a to aso. Emma nye wakuma hi se obema no. Emma nye wakuma hi se wo de bema no. Ko. Na saa de yi nti. Na se wo bie wo nsem akunani awisia ajanka bi a Awurade wonyankopon be hyira wo. Onyankopon so obeye dai. Obe hyira wo. Wo nsem kese ma hyira no. Very simple. What is so bie wo nsem a na wo anidi anya wo mo a Onyankopon se obe hyira wo. Ko. Wonsa no nyuma nyina. Ade bia wo de wonsa ka bia. Ade de wo de wonsa beka nyina. Ade de wo de wonsa beka bia. Hallelujah. Amen. Hwe ye sha afi bia ase a wo. A new beginning. What you say? Enti ye de niema foforo ene sha afi na se. Ebe ya pa se wodi sum be sha afi ase. Ebe ya pa se wodi abrefo be sha afi ase. Ebe ya se wodi ahokire eka ebe sha afi ase. Enti niema woni pa ya etumi ma o sha afi ase a kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no. Bie winsam. December me see dey. Bie winsam. Hallelujah. Amen. Obi aba. Hello. Udi the self refrain. Never to be doing this week. Yentie we. Last year, Miss Sandy, Sompa training. I know my work 11 years. You can't tell what name. You see, I'm a woman, said them. I will find girl, I'm said them. Amen. And baby girl, your best friend, I said, yeah. Nyame na dia che yeda se nyame hira wo yo wo 7 years o name watwe so mpa che de nyame hira no enti wo nso wo betimi aba be ye bi de wo nso wo be ye bi a wo ye 0598559802 wo bi to so a na nyame no ye won senkyere. Hello Sompa TV sini Pacho ai Bacho let me ya dance ni fibriku yetio you go so me ye wo mi first guy to so ni ne I never see my first in the Canada. Men so number you at to quite original and then send this Yamia the Nadia here and offering to Yamia the way. Amen. That's pa. Hello. Who didn't baby I can say free? So I last year some parts of the NBA. Mom, Minium, and the time at home. You could rather to me, not my friend, and man, not yet in a harbor, high there at the same. And yet, time now, yet you have feminine water to put there. I don't know, and then for him, the other I want, and for him, weekends, minute, and I'm not Sunday, yeah, it couldn't me down the pan and so it's going to never say, no, my last. Hallelujah. Yedase. Yedase pa ebus obi ye bidie nso ye die wonyame basa edaso ti de wa wati bo homoden. Hello udi ni baby akase free le ba cho bi venti bi de se kaka yentie o le ba cho me suni ye de me pa my dear since last year me e be ti that way ya me nye chuma but yo yedase udi ni baby akase free yenko actually I can be last year the minute because we are no need and I'm going to say on and come with now yeah it's a plan of even if it's not a plan now
na vampire so say kind for UK and I had ama what me ko within 3 months and I'll point ya ebi ama yeah that's I mean shira papa tie dia me ne wo kan Sompa chede last year uye bi this year why bi die nyame aya ma wo na wo frɛ neka hello Pachodi hello Pachodi it was for last year we did the quite the new and so on the then with the part of my market because if you do the whole radio station no more give me man no more give the I'm going to shout now pa get my power hello Pachodi baby akase free yes uncle Testify kwanta eja yenkwe ele dansia mi bi mi 500 Ghana see this year mi ma hu nsacha e bebrenti ma bobo am ho kwa se mu be hu mi wanche de me de be saba nyame hyiram se mudi adansi obia we bia nyame ai bia ma frɛ naka hello Sompa chede last year and this year hello because your friend ma adwo me say free question yenti o ma adwo me ma adwo ani me ka cho de yo yenkwe because this year I'm the year bi me nye bi da me shi an kanya me say me ye no ade am de tu am de was start here o ye amen for the boko ye ka here o e da say ye de ye nye bibia akwa wo onyame tumi ne basa no e de akire ya ye ka me stress de enko e bia won try so be ye bi ne immo be si na nzem person so ka me twin cro for ka che so ma mo ni na minister me ye kan si bito e se mi nchi obi aka bi mi yo ene mo nyam nkanya me na me boa me ho me pesa be de ka me ami to na mo na me de ba ho me ami to na mo aba ho na ma boa no me ya de nyame ase e se mi nchi obi ka bi mi mo eti de won ti mi ye bia na me sre no o de bompa ye guso na ka de opese nyame nyama wo no na ye hwe se nyankopon nya ma gemodi ye da so pa so agi ye di yes Sompa achede eno ho wa send bi nyame aye bibia ma wo say ye last year say ye this year hello Pastor the Gloria makasa free jack Gloria why be last year dear na this year my last year na oduke neka ani na machi ni fakwa na ke cha afi na makura fa parenti obi se me se na so ska we ni me de ba kwa ye achadie ni e bi to nya iwe ya na ma me no so me dis gonna be man mo de ma me ya na me di to ose this year mo ya amasan offend free nya me na Sompa chede so ya mama ye da se pa nyame onhyiraw enti say na ye pe last year this year Sompa chede me ye bi de onyame ye ma me ni ose na obi de ne ka wa ya ye nkadere obeye bia na nipa no atua ne sika de ama no eti bia wo so ye bi wunyanya bia kan ho hello Pachodi baby akase free Testify pankro no yo Sompa chede why be so last year me ye twice me am di ba ho yo now the thing is this year me clean because my church in a stroke kafra yes after 18 days na family the entire wedding no and I'm teaching shit and in a stroke so mommy into ama I'm confused yes I can do that now na me be that's an issue it is a wunya Sunday wo dia number na gusu na 05 Monso amutie no radio no 0598 55 9802 Tarawan Media hello mi rapa cho Sompa chede last year we bi about time you e na nyame aye da woroma me fa cho na mi obi adwuma eti na class shop bi so dem nti ni pa ka chen se class so fan bi a oto so se bi nti ase me person me location na yeti ase ya na o se ko fa ba wa obi so be 20,000 ba me kwande because of ba me 60,000 npo no
my channel ready class. Because I meet you and Kakra. Na che so be ye bi no de nyame ye ma wo no no. The father. Nyame onhyira wo papa no nkoso amadwuma no mu entre. Wo so betimi abeye bi. Why ye bi so abetimi afre 05519319310548931931 na ye na wo nyame ase. Enu ti ye mfa wo frɛ ni utwato. Hello. 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 Pacho di baby akasa free. Hello. Hello, di ni baby akasa free. Me pacho me kasa free obwase. Why be? Me pacho last year me ye. E dia na nyame ye. Ade nyame ye ne se so for ma me na me kunu yare se e ko di bronya. Na me kunu yare me ne me magu dem. Ewurade. Na me nyame nye na me sika. Me ye na de na ka me sisi se ki to sidi. So for ma me catch Ewurade se na ma de we so me o se me kunu yare. Na afenfa kwa meto me na me nya wode ni ni. Ya me so aje wa peje me kunu. Amen. Amen. Ye do friend wasi. Unya nye ya 059855055802 0598559802 Tarawan media ne be yanko ahoma no so adanse bia sabia ku sabia nya do wo be ya yedie ekode ma wo no ye hwa adanse bi kama simanum pe ne ye fa emra na wie ye. Hello. Udi baby afrefre ma me den na onya frim. Ba show me free sunya na ye frame hana. Okay. Adanse ni ye bi. Na me be sadio to Ewurade. Na me bro ateni o pa wo. Na me ado. Awa ba me opportunity nti afi so ni bonya me mpa ye se ma de shedi a me de tu me nim na me san aye foforo onse no hu munya okay hello But so from Mamma Yako, make us a few quarters. Mamma Yako, yentio, Afrase, and we be no a course and a mount. Me, I may say, and yet, I said, be anytime, yeah, men, thou should be doing again. Me, ye part of your son say, but then you say, you know, you young one. Na bitinga wo bi fi ba bia na njina ho kra na sambo na ba nsi o madie na go de na mo su bie pan o na su ni man so ke bia be ti ya bra bo mo no o ni di fi wo nti ren ma ni di no ye mo ni di na eglu kwanya ye ni na so e na ntomaye onipa bia afi obo mpa ye bisenka obetu kwanya amaso me mau kiwe fatu trim ma wo yire mfi December yi okay onipa bia afi na wo plans msenka obetu kwan nanso akwantu na ntumi amaso nanka pese wale afi a prophecy kra by say nanka be wa nanso amaso nanka wo hia boafo pa afi mu nanso onsen tumi anka boafo wantumi anhia boafo no na pese nka wo na wo ba adwuma bi mpa pa senka Ewurade betere wa hie afi ni nyina ntumi ambam fa kiwe tu trim me say pekunani bi December yi pe ejanka bi December yi na didi mani bi nya dai endini okay didi na mani bi nya dai endi na hwede Ewurade be yewo ko osei Solomon mabisam ko eti ayedu nwotwe ntemu a ayedu nsia osei Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yami do osi onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete Nyankopon bokwan fufuro ye dai atu enim ena na Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no ebokwan mawo ko na ye dai na edene ko nipa na sa kwampa ne de wakopie nipa titiriw abrempon enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi bisi didi ma kunafo bi ni pe janka bi pamsku atale tompa boafa ka no ho kope awisia bi wati ase kope kunani bi tomo ne anwa fa sedi opekura wo de yeniska fa ko se Ewurade me ni bi de na so gina wei so
afi me niam me bon pa nyina ma hu sunsanso papa bia gina wetu da afi aye ko wura mu yi fa kane ato me so e ba sa Bible no say onipa ye de be bokwan ama no na edine ko pie pakese anim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b sakasa ne me de papa bi winsem ne basa December you mompa yenjo no kwasempa urade be bi kwan ama wo pa e say wo de me si pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomo ne wan ne ma nka nkyere obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo bo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pawisia bi ye je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o ye ma ne nkan ye za wo 50 bia ye bibi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wa dan ka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma urade ni nyina amam urade kakra me wei de mayi ni me de koya do ya mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi mami hu ani mu nyam me hye obo Kristo dim se won sensi fom da amen power eyeki yes eyeki o kwasem eno na Bible ne kan ho asem ai Proverbs 11 verse 25b what say de ma ebinom me no onipa oma enipa binom eme no ono so be me aba on say wasem ani pa ya woniema epie nhira de ba o on we ya be bon paya che ya woniema ama edi nhira ba ntem edi mpeja ba ntem e ma akwantuo punu bie ntem e ma wariya punu bie ntem e ma adwuma punu bie ntem e ma wo hia boafo ntem pa je di kan pa ye oma giving okay adoye se ubie winsam e di ama obi what say janka se hiani no se kunani na owo area ho owo kuronim no yiwuyam emma no ko emma nye wakuma hi se obema emma nye wakuma hi se wo ye bibi obi kwa timi ka se ai na we me ya mani de bi asem to me ondo no betima ya ma me obi ho obe ya do ya na o ya ma obi a bibi tu no betima ya dai abo sa do ye no ya na su nhira nta anya dai emma kwasempa adoye nhira wo pa ya do ya nipa wo ya ma no oni bibi ya de beda wase kwasem oni hwe de be ma wo pa di owo de be ma nya so be ka se onyankopon nya dai shira enu su ne mu odu hallelujah amen ti afi o plans nyina me se fa wisia ne akunafo ne nyankae dai eka ho enya pa abonko a to aso emma nye wakuma hi se obema no emma nye wakuma hi se wo de bema no ko na saa de yi nti na se wo bie wo nsem akunani awisia ajanka bi a awurade wonyankopon be hyira wo onyankopon so be dai obe hyira wo nsem kese ma hyira no very simple what is so bie wo nsem a na wo anidi anya wo mo a onyankopon si obe hyira wo ko wonsa no nyuma nyina ade bia wo de wonsa ka bia ade de wo de wonsa beka nyina ade de wo de wonsa beka bia hallelujah amen hwe ye sha afi bia ase a wo a new beginning what you say enti ye de niema foforo ene sha afi na se ebe ya pa se wo di sum be sha afi ase ebe ya pa se wo di abrefo be sha afi ase ebe ya se wo di ahokire eka ebe sha afi ase enti niema wo nipa ya etumi ma o sha afi ase a kane ato no so na favor edi nanim no ena me kire wo no bie winsam December me see dey bie winsam hallelujah amen Sompa AKYEDE 2025 yaba Bible say nyame sompa pani say obi kon nyanka ene awisia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yaka bom se bronyen ye bema enwisia ene yakrafo edidi na yenko ayetimi age se wo beboa yen enti se
ya anwa emmo tin tomatoes ntade mpaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yamfa ye ho hyem na proposi prempa oboadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye sompa akyede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi se yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeti mu biem 0598559802 edin wo so yetara one media anasa blessed foster bronya bosome ne bebodwa trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie etwemu no emu adanse de mu amu nim sompa akyede 2025 yabo